Sanibonani ka-YouTube. Igama lami uNtando Yenkosi ngamathebuli sibonga. Yebo, ngitshelelani vele ngoba nifuna ukusubscribe. Bafethu, ngithi mina siyanicela la ukuthi nisubscribe, nikhomente, ni-like bafethu. Yazi la khona isimo esingasiqondi. Bafethu, ungafika uphoste ividiyo ishaye ngama-viewers mhlawumbe awu-10K, kodwa ama-subscribers noma ama-likes awu-10. Kanjani? Kodwa ama-viewers maningi. Bafethu, if ubuka, ungabuki kuphela. Ciphiza ibhathini elibhalwe usubscribe. Ciphiza ibhathini elibhalwe u-like. Siyanicela bafethu, ningawunaki u-dislike, ningawunaki u-unsubscribe. Bafethu, siyanicela. We want to have 1 million subscribers. Bafethu, masingawathola 1 million, nizobe nisisize kakhulu. Niyobe nisisize kakhulu bafethu. Ngazi ngachaza ukuthi ngizobe nisisize kanjani. Bafethu, kokunye bengisasho ukuthi ngibonile ukuthi khona la besaleka khona vele-ke ama-video ethu besesishaya ko-10 kanje. Kwaba khona umfana wangapha nje wathi khona la sileka khona ufuna ukusisiza. Sathi asidilithe wonke ama-video siqala maphansi. Sesenzisa yena wonke nonsense yakhe lena-ke, ama-video asisangene, akakwazi uku-owner bafethu. Ufuna ukusiphatha. Bafethu, bekumele senze njani? Nguye osididisile-ke bafethu. Soqala si-upload ama-video since from next week. Siyaqala Monday, mhlampe sokhipha 1 video noma 2. Ilanga lilandelane nje, sikhipha ama-video amalanga elandelane until kuyovulwa iy'kolo. Makuvulwa iy'kolo bafethu, sisafocus and kusuke khona abantu abavakashile. Makuvulwa iy'kolo sizothi kancane ngama-video. Mhlawumbe singawakhe ngama-weekend, nakhona uma befikile, nakhona uma sikolile bafethu. Ningadideki makuvulwa iy'kolo ukuthi why labo makuvulwa iy'kolo bengawa-upload ama-video. Ngoba abanye abantu basuke bevakashile bafethu, abahlali la for good. Abanye futhi-ke bayavalelwa emakubo, bathi babuye esikoleni kumele bebhale ama-homework, benze izinto zasey'ndlini yabo. Kusinda thina singabafana ngoba okuningi lethu singabafana sigeza izitsha kuphela noma senze lutho. Siyabuya siyadla, sihamba siyodlala, sigcwale istradi. Siyabonga, nidle subscribe. Siyabonga. Sanibonani bafethu, igama lami Mzini. Sanibonani bafethu, igama lami Mzinande kodwa-ke seniyozwa mase ni-subscribe-ile. Kodwa-ke mina-ke i-character engiyidlalayo uMbali. Futhi kanjena ngiyaxolisa bafethu ngiphazamiseke ekuqaleni. Bengifuna ukusho lana ukuthi kanjena sihekhiwe. Sathola umuntu ongakwazi uku-videorizer. Ama-video ethu adilitheka, i-account yethu yablockeka. Ngazi kwenzeke kanjani ngoba ngithe qeda ukuhekheka bese ngiyadilitheka i-account sekufanele siqale maphansi sikhandele. Kodwa-ke qhubekani bafethu, sesibuyile vele ne-account isi-right. Ngicabanga ukuthi mina ngaqala namhlanje, perhaps mhlawumbe siqale next week, kodwa kuzoya ngalaba nabantu laba aba-acthayo ukuthi bangakanani. So guys, ngiyabonga ningipha ithuba lokuthi ngikhulume kanye nani. Kodwa-ke bafethu, ngiyacela like, subscribe, comment ama-videos, ilinke khona nizokwazi ukuthi masiqeda nje ukudropha i-video yina seniyawathola ama-message athi kanjena khona i-video isingenile. Ngiyabonga bafethu, nisale kahle. Sanibonani bafethu, igama lami langempela ngu-O2. Isibongo-ke bafethu ningasithola mase nilayikile guys. Igama lami lok-actor ngu-Anele. Bafethu kanisiza la khona ohekhe i-account yethu, and futhi mase si-actile siyaqala namhlanje senze ama-video awu-2. And bafethu mase si-actile kuqala nisilayikele nikhomente bafethu, ngoba lo muntu esamthola wayengakwazi ukwenza ividiyo
and futhi wengakwazi ukusitshela ukuthi kumele senzeni and bafethu cela ni-like and subscribe. Siyabonga.